U Svetom pismu Staroga Zaveta ime se poima i tumači kao izraz unutarnjeg stanja bića i njegovog odražavanja na ličnost nosioca imena. U knjizi o Jovu na jednom mestu piše: behu ljudi nikakvi i bez imena, manje vredni nego zemlja. U drevnoj Grčkoj ime čini produžetak ličnosti. Osim toga, drevni Grci su verovali da se u imenu nalazi neka magična sila i da ime određuje sudbinu njegovom nosiocu. Filon Aleksandrijski smatra da lična imena u Starome Zavetu izražavaju prirodu ličnosti i on ih tumači alegorijski. Filon u imenima uvek traži dublji smisao. Oslanjajući se na biblijske izvore i sveto predanje, oci i crkveni pisci smatraju da ime odslikava ličnost. Ime se u Svetom pismu poima kao puni istinski izraz imenovanog predmeta ili imenovane ličnosti. Saznati šta čije ime predstavlja dovođenjem u vezu sa nosiocem upravo znači poznati njegovo unutarnje biće. Ime se u Bibliji praktično identifikuje sa ličnošću njegovog nosioca, slava imena označava slavu njegovog nosioca, sramota imena označava štetu njegovom nosiocu zbog dostojanstva, propast imena označava propast njegovoga nosioca. Sveti oci otkrivaju da je bilo kada u Bogu nije bilo imena i bit će kada u njemu neće biti nikakvog imena. Ove reči ukazuju na to da ni jedno ime Božije nije savečno Bogu, da sva imena imaju početak i kraj. Ime Božje se shvata kao izraz slave Božije. Slava Božja deluje u imenu Božjem i kroz ime Božije. Isto tako, trebalo bi reći da se znanje imena Jahvea poistovećivalo sa poklonjenjem istinitom Bogu, budući da je neznanje Božjeg imena značilo poklonjenje lažnim bogovima. Kod Jevreja osjećaj za veličinu imena Božjeg bio je toliko snažan da se tetagram JHVH u sinagogi nije izgovarao glasno. Ime Svevišnjeg predstavljalo je strašnu silu, zato se nije smelo ni pomenuti. Ovo jevrejsko shvatanje imena preuzeto je i u Novom Zavetu. Demoni se isteruju i ljudi iseljuju imenom Gospoda Hrista, jer ovo ime je sila. Cijeli narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše. Gospodi javisia nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Objad Gospoda i čudesno je. Isus Hristos je milost i istina Božija, a jednako je i ime Oca. Sin Božji je slava imena Božijeg, to jest Očevog, zbog čega ga i apostol Pavle naziva odsjajem Očeve slave. Oni ljudi koji svakodnevno žive kao učenici u Hristovo ime, primaju darove po zasluzi, prosvećujući se preko Hristovoga imena. Jedan dobija duh razuma,
drugi viđenja, treći sile, neki dobijaju dar lečenja, neki opet predvođenja, neki učenja, a neki dar straha Božijeg. Isusovo ime počiva u središtu sveg bogoslužbenog života hrišćanske crkve. Nećemo nikada ušutati Bogorodice, kazujući čudesa Tvoja. Jedna od najpoznatijih molitvi u pravoslavlju je Isusova molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Iako se obično vezuje za najdublju pravoslavnu mistiku, molitva Isusova nije rezervisana samo za posebno posvećene monaške krugove. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Naprotiv, nju koriste svi koji čeznu za Hristom i ona svakome omogućava da stupi u vezu sa njim bez obzira na obrazovanje i uzrast. Kao temelj duhovnog života preporučuje se svima i na svakom mjestu. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnički. Može se izgovarati jednom ili više puta u određenim trenucima tokom dana, koji bi inače u duhovnom smislu ostali neispunjeni. Na primjer, kada radimo neki uobičajeni i rutinski posao, pri oblačenju, pri pranju sudova, kopanju, kada šetamo ili se vozimo dok čekamo autobus ili u saobraćajnoj gužvi. U nekom mirnom trenutku pre kakvog neprijatnog i tegobnog razgovora, ako ne možemo zaspati ili pre nego što smo se potpuno probudili. Gospode Isuse Hriste, Sine Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Posebna vrednost Isusove molitve leži u tome što se ona, u osnovi jednostavna, može obavljati i kada su složenije molitve nemoguće. Od posebne je koristi u trenucima strašne napetosti i velikog pritiska. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom očisti bezakonje moje, operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i grehe moj stalno predam. Ne možemo tačno oceniti značaj Isusove molitve za duhovnost pravoslavlja, a da ne osjetimo silu i moć koju krije u sebi božansko ime. Ako je Isusova molitva blagodatnija od drugih, razlog je u tome što sadrži ime Božije, što je zasnovana baš na imenu Božijem. Ime Isusa, Sina Božjeg, je veliko i bezgranično i ono drži čitavu vasionu, piše u Jerminom pastiru, jednoj od najstarijih hrišćanskih knjiga. Greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i grehe moj stalno predamnom, tebi jedinome se greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja, gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umim je i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sve bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravo obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Kada se nečije ime prizove, to znači i oprisutnjenost njegove ličnosti. Lazare! Ime oživljava čim se prizove. Ime trenutno dobija dušu onoga kome pripada. Zato se toliki značaj pridaje prizivanju imena. Ako to važi za imena ljudi, koliko to više vredi za ime Božije? Sila i lepota Božja prisutni su i delatni u njegovom imenu. Ovo ime znači božansku prisutnost,
s nama je Bog, Emanuil. Neće biti na odmet ukoliko ovdje naglasimo da su uostalom sva imena Božija do te mere odnosna i nepotpuna da nam nijedno od njih pojedinačno, niti sva ona zajedno ne omogućavaju da pojmimo šta je Bog u svojoj suštini. Ukoliko skupimo sva imena Božja u Svetome pismu i sastavimo ih u jednu celinu, dobit ćemo neku delimičnu predstavu zasnovanu na fantaziji, što je pre idol nego Bog. Bog je nedokučiv, neimeniv i neopisiv. Možemo opisati samo neka njegova svojstva, ali ne možemo adekvatno opisati Božju suštinu. Napisano ime na svetim ikonama s jedne strane povezuje ikonu sa njenim uzorom i prenosi na nju Božju blagodat i svetost, osvećuje je imenom Božjim, a sa druge pomaže ikonopoštovaocu da pravilno razume o kojem je svetome reč i da na taj način ne dolazi do nedoumica ili međusobnog mešanja likova ikonično izobraženih na ikonama. U Vizantiji nije postojao specijalan čin osvećenja ikone. Kao moment preobraženja slike u ikonu smatralo se nanošenje na nju odgovarajućeg natpisa imena. To, razume se, nije značilo da je svako oslikavanje napisano imenom Božjim ili pak imenom nekog svetog automatski postajalo ikonom. Trebalo je ispuniti i druge uslove, od koje je glavni vernost umetnika ikonopisnom kanonu. Ipak, ikona bez natpisa, izrađena po svim pravilima ikonopisne umetnosti, nije se shvatila kao sveta ikona. Vizantijski ikonoborci su govorili: nečastivo utemeljivanje lažno nazvanih ikona nema osnove ni u Hristovom, ni u apostolskom, niti pak u otačkom predanju. Nema također ni sveštene molitve koja ih osvećuje, kako bi ih učinila uobičajenim predmetima svetih, ali one postojano ostaju svakodnevne stvari. Na to su ikonopoštovaoci odgovorili: nad mnogim od takvih predmeta, koje proglašavamo kao svete, ne čita se sveštena molitva, jer su oni po samom svom imenu puni svetosti i blagodati. Prema tome i samu sliku životvornog krsta, iako se njegovo osvećenje i ne oslanja posebnom molitvom, smatramo dostojnom poštovanja i služi nam kao dovoljno sredstvo za dobijanje osvećenja. To isto važi i za ikone. Označavajući je izvesnim imenom, mi pripisujemo njenu čast praliku. Celivajući je i s poštovanjem njoj se klanjajući, mi dobijamo osvećenje. Ikonopoštovaoci su se pozivali također i na reči svetog Jovana Zlatoustog o oslikavanjima Meleti Antiohijskog, kojeg su žitelji Antiohije crtali na prstenju, pečatima, kamenju, čašama, zidovima soba, svugde,
da bi se ne samo slušali sveto ime, nego ga svugde i gledali. Veličina njegove vere nije mogla da se zaboravi. Samo jedan primjer, u vreme sukoba pravoslavnih i jeretika Arijevaca, kada je sveti Meletije u crkvi govorio narodu o božanskoj trojici u jedinstvu, njegov sopstveni đakon jeretik pritrčao je vladici i grubo mu zatvorio usta šakom. Sveti Meletije u nemogućnosti da govori, nastavio je svoje svedočenje tako što je digao ruku u vis, otvorio najprije 3 prsta i pokazao narodu, potom sklopio ruku i uzdigao sklopljene prste. Kažu da je iz svetiteljevih sklopljenih prstiju izbijala munja. Svaki simbol u liturgijskom smislu sadrži u sebi izvesno prisustvo simbolizovano. Bog je prisutan u svom imenu, mestu najvišeg bogojavljanja. I ime Božije i ikona jednaki su po svom značenju, spona u izgrađenoj religioznoj misli niza simbola koji označavaju onoga koji je iznad i imena i ikona, iznad svih mogućih simbola. Simbol ne označava prosto neku realnost, već objavljuje tu realnost, dovodi u vezu s njom. Poštovanje ukazano imenu Božijem uzlazi ka samome Bogu kao prvoliku toga imena. U tom je smislu 7. Vaseljenski sabor to pitanje pojasnio. Ne prepoznajemo u ikoni ništa drugo, osim slike koja prikazuje sličnost prototipu. Zbog toga dobija njegovo ime. To je jedino po čemu ona učestvuje u njemu i zbog toga je poštovana i sveta. U pravoslavlju je poznat veliki broj čudotvornih ikona. Vernima koji su se pred ovim ikonama molili, dešavala su se i dešavaju se čudesna isceljenja, mirenja zavađenih, pronalaženja izgubljenih članova porodice. Ikone su pomagale pri ratnim najezdama tuđinaca. Ogroman značaj u ruskoj istoriji imala je čuvena Bogorodica Vladimirska. A kod Srba Bogorodica Trojeručica koja se čuva u manastiru Hilandaru na Svetoj gori. Ovu čudotvornu ikonu je u manastiru Svetog Save osvećenog u Svetoj zemlji dobio na poklon Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Po predanju, 3. ruku na ikoni napravio je iz zahvalnosti prepodobni Jovan Damaskin posle čudesnog isceljenja njegove ruke koja mu je bila odsečena po zapovesti damaskog kalifa. Najpoznatijim čudotvornim ikonama posvećeni su i pojedini datumi u crkvenom kalendaru. Pravoslavni je stav da čudo nije magijski čin, jer samo živi Bog može da čini čudesa koja se božanskim delovanjem dešavaju u svetu.
Na svetim ikonama se prikazuju čuda koja čine duhovno preobraženi sveti ljudi, ali ih ne čine sami od sebe, nego čudesa čini Bog preko svojih izabranika. Čudo je izraz ljubavi, svemogustva, mudrosti i promišljanja trojičnoga Boga o celokupnoj tvorevini, a posebno o čoveku kao kruni Božije tvorevine. Čudesa su stvarnost koja karakterišu Hristovu crkvu, a samo se u crkvi čudesno, pravilno poima. Između ostalog, samo ovaploćenje Boga Logose je pravo ili prvo čudo preko kojeg se ljudima objavljuje da je Sin Božji. Svako čudo Božje u sebi nosi spasonosnu poruku i ima za cilj da privede palog čoveka u zajednicu trojičnoga Boga. Onaj ko ne razume tajnu čudesa, taj ne može pravilno da razume ni tajnu otkrivenja Božjeg, niti tajnu čudotvorne moći svetih ikona. Čudotvorna i čudesna moć svetih ikona je posljedica čovekoljubivosti Božije, jer na taj način se utvrđuje vera ikonopoštovalaca u živoga Boga. Da pomjanet Gospod Bog o carstvi svoje, naš srpski da pomjanet Gospod Bog o carstvi svojem segdaninje i prisno i vo vijek i vijekov. I sve kojima je potrebna milost i pomoć Božja, da pomene Gospod Bog u carstvu svoje. Između ostalog, ne smemo zaboraviti činjenicu da čuda koja se dešavaju preko svetih ikona potvrđuju odnos ikona sa njihovim uzorom. Dakle, sveta ikona ima čudotvornu moć jer ona u sebi ima ikoničnu predstavu svoga uzora, odnosno blagodat Božja čini čudesa, a ne materija sama po sebi. Čudo, dakle, nije toliko nadprirodna stvar koliko je ono znak i znamenje, to jest simbolična forma otkrovenja.
Čudotvornost ikona u stvari ukazuje na znake blagodati koje su se kroz nju javili, a iseljenje duše preko ikone dodirom sa duhovnim svetom jeste pre svega i neophodnije od svega javljanje čudotvorne pomoći. Po pravoslavnom hrišćanskom učenju sve svete ikone su čudotvorne, jer one posjeduju božansku netvarnu blagodat i pogrešno je mišljenje po kojem su samo pojedine svete ikone čudotvorne. Prisutna blagodat Svetoga Duha na ikonama ih čini čudotvornim i svetim, a to je i bio razlog za mišljenje po kojem ne treba posebnim činom ili molitvama osvećivati ikone. Ikone su već svete, pošto ih osvećuje izobraženi lik svetoga, odnosno Bog preko lika svetoga. To što se pojedine svete ikone nazivaju čudotvornim, a druge ne, tesno je povezano sa verom čoveka hrišćanina i sa tajnom Božjeg plana spasenja, a ne zbog toga što navodno pojedine svete ikone nisu čudotvorne. Po pravoslavnom učenju svete ikone nisu bezdušna i mrtva materija, kao što to u zabludi misle ikonoborci. One su bogoizabrano sredstvo preko kojeg živi trojični Bog stupa u zajednicu sa čovekom, otkrivajući mu da je život čudo i da preko svetih ikona, kao podsjećanja na gornji prvolik, stupamo u istinsko duhovno i doživljajno iskustvo.